सौम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटून जग बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बेन नादान भक्ती उर्बेन माना मोगाळ बापोय तू आमचो पाट यादार तुझो विघ्न अनवारानी राखसो लाभय सांगा तुझो सौम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटूंच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बेन नादान भक्ती उर्बेन मना. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो मंगळाराचो दीस सांजुदाचे पुंशेत पक्षेकेरे भोव पवित्र दीस कोरोना पिडे वरवीं लॉकडावन आसच्या संदर्भार पुंतळाक येवंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य जायना तसल्या सर्व भक्तीकां खातीर हें मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. ह्या संदर्भार तुमचे खातीर विशेश करून मागतले हांव अख्ख्या आमच्या भारता खातीर कोरोना पिडे वरवीं कश्ट दिल्या आमच्या भारत देशा खातीर सर्व आमच्या भावा भयणी खातीर पिडेस्तां खातीर कश्ट दिल्या खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागतले हांव. परगांवांत आसात आमची भावा भयणी तुमचे खातीर विशेष करून मागता हांव. सर्वेस्पोर देव तुमकां आशिर्वाद दिवन दी बेसांवांनी बरोवन दी सांजुता देव तुमचे बसो विशेष करून मारून दी मागोवन दी आनी बेसांवां तुमचे खातीर मागोवन धाडून दी म्हणून आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. हे संदर्भार सांजुदा बरी लाभलेल्या बऱ्यापणाक अर्घ सावन देवाक अर्घां भेटयतात. रॉक दोरोती डेरिल आनी डोरीन ओर्लेम मालाड ईस्ट मुंबय. देवदीन मार्गरेट डिसोजाच्या 7व्या दिसाच्या मरणा सुडास कडून मिस्तिता डिसोजा फॅमिली कुद्री पदाव निड्डोडी. अर्गां ते सांव खातीर मिस्तिता फाबी आनी जेसी मेंडोन सादो कातर अर्गां मिस्तिता प्रिमा पिंटो. कोरोना पिडेंत वळख जाल्ल्यांच्या बऱ्या भलायके पासत मिस्तिता पिंटो आनी फेर्नांडीस कुटाम. प्रत्येक ते सांव खातीर मिस्तिता आरजे पिंटो आनी कुटाम. 5व्या वर्साच्या जल्मादी संदर्भी नोवा सेबॅस्टिन UK हाच्या 5व्या वर्साच्या जल्मादिसा संदर्भी देवाक अर्गां सावन मीस भेटयतात. जुलियन आनी फिलोमेना कॅस्टलिनो आनी कुटाम कुलशेकर. देवदीन जेनिफर कॅस्टलिनो हाच्या आत्म्याक मीस दिता. जुलियन आनी फिलोमेना कॅस्टलिनो आनी सिस्टर ताजी भयणी कुलशेकर. रोशल मतायस हाची बरी डिलिव्हरी जाल्ल्या पासून बरो बाळंतेर जाल्ल्या पासून देवाक अर्गां सावन मीस दिता. डोरीन फर्नांडीस बेंदोर कुलशेकर. हे सवरी ते बसोत मागया आम्हा समेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास करया तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो सांजुदाच्या मजतीन जायते बरेपण आमकां फावो जालां.
सांजू ता देव बरोवसो सांडलेल्यांक बरोवसो दिवचो खेरीत सांत म्हूण नांवाडला. आज आमच्या भारतांत, आमच्या गांवांत, आमच्या कुटुंबांनी कोरोना पिडे वरून जायत्या जाणांचो बरोवसो गेला. बरोवसो सांडलेलीं जायतीं जाणां आस्पत्रेंत वळवळून आसात, कस्तर आसात. हे संदर्भाक तांकां सगळ्यांक परत एक नवो बरोवसो दिवच्याक सांजुदाची मजत मागची गरज आसा. हे संदर्भार जेजुय आमकां नवो बरोवसो दिता आयच्या सुवार्थेंत. तो म्हणटा हांव बापा सरशीं फाटीं वेतां आनी फाटीं वचून परत हांव येतलो आनी तुमकां हें मजतदार हांव दितलो. तो तुमकां धैर्य दितलो, तुमकां बुजवण दितलो, तुमकां सकत दितलो, बळ दितलो आनी ताचें तुमी आयका म्हणटा तो. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेजू आज आमकां तेंच समाधान संतोश दिवंक आशेता. समाधानाच्या उतरांनी बरोवसो दिवंक आशेता आनी असलो बरोवसो, असलें समाधान संवसार दिवंक शकना म्हणल्यार सत्य आमी जाणा जावंक जाय. असल्या समाधानान जिवंक देवाचो आदार आनी कृपा प्रतिरितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भोवते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळ सामान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. मोगळा जेजू, तुजें समाधान आमचें करूंक आमी सुकून पडलेल्या खातीर बोगसणें मागोन म्हणटा हांव. उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी दया दाखय. बोडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी दया दाखय. आमी आमच्या स्वार्थी चिंतपा लागून हेरांचें समाधान पाड केल्ल्या पासून आमी पश्चात्तापावता. दूदन बोगसणें मागता सोम्या. उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. बोडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. संवसार समाधान दिता म्हणून संवसारा फाटल्यान धांवल्या, पूण संवसारान दिवच्या समाधानाचें वर्तें समाधान तुजें तें आसा म्हणलें विसरून पडलें हांव. ह्या मुखांत तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापावता हांव सोम्या बोगसणें मागोवन म्हणटा हांव. उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. बोडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया. एगडी बरदोळे दांपी आमच्या गरजां खातीर मागया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, बगे उजूता देवया तुज्या धर्मदुता वरवीं तुका ओळखून तुवें आमकां फोव केली. त्याच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बवर्तान म्हणून घेवन तुका वळखूंक फोव कर. आनी अशें अखे प्रथमेचे तुजे पवित्र सभा वाडत वचून ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं कर देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ता. धर्मदत्ताच्या कृत्य पुस्तकांतले वसाप. तशें आसता अंतियोक आनी इकोनियातावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले कुशीन वडलो. लोकान पावलाक पात्रयलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शारा भायर वडून व्हेलो. पूण शिशू तांचे भोंवतून एकठांय जाताच तो उठलो आनी परत्यान शारांत प्रवेश जालो. दुसऱ्या दिसा तो आनी बर्नाबास देर्बेक गेले. पावलान आनी बर्नाबासान देर्बेच्या शारांत सुवार्ता परगट करून जायत्यांक शिस केल्या उपरांत लिस्त्राक, इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक ते फाटीं आयले. वाटेर आसता बावर्तान तीर रावूंक सिसांक तांणी उत्तेजन दिल्लें. देवाच्या राज्यांत प्रवेशूंक आमी जायते कश्टांतल्यान उतराचे.
अशें म्हूण तांणी तांकां बोध सांगली. एक सभेंत तांणी मालगाडे नेमले आनी विस्वासी दवरिल्ल्यांक मागणे आनी उपास करून तांणी सोम्या अधीन केले. उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पापिलियाक आयले. पेर्गेंत देवाचे उतार परगट करून जाताच ते आतालिया गेले. शेकी थंय तावन दर्या वाटेन ते अंतियोकाक पाटी आयले. येदोल पर्यान संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्ले आंगास. हांगा पावताच सभेच्या सर सांद्यांक तांणी जमो केले आनी आपणा मारिपात कितें सगळे देवान केल्ले ते आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांक कशें ताणें भावार्थाचें दार उगाडले हेय तांकां विवारून सांगले. थंय सिसां सांगाता ते जायतो काळ रावले. देवाचे उतार हे. देवाचे वडुपकार. तुझे बघ सर्वेस्परा, तुझे रजबडचे जी प्रती महिमा पासारतेले. तुझे बघ सर्वेस्परा, तुझे राजबडकायाची प्रतिष्ठ महिमा पसारतेले. सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातेले. तुझे भक्त तुका दिन वाचतेले. तुझे रजवडक्याची महिमा वाकणतेले आनी तुजी वळखत्या ते नाबाळतेले. तुझे भक्त सर्वेस्परा, तुझे राजवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतेले. अशें समेस्त मनशां तुजी वर्ती करतुवा आनी तुजे राजवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा कळी जातेली. तुझे राज केदीस न्हय आळवोचे. तुझी राजवडकी संततेचे संततेक बाळतेली. तुझे भक्त सर्वेस्परा, तुझे राजवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतेले. तुझे भक्त सर्वेस्परा, तुझे राजवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतेले. हालेलुया गाव्या सोम्या कसिया, ताच्या पवित्र नावा होगळी खुशार्या. हालेलुया गाव्या सोम्या कसिया, ताच्या पवित्र नावा होगळी खुशार्या. क्रिस्तान कष्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावं आनी अशें आपले महिमेन भितर सोरूंक हे सगळे क्रिस्तान घडूंक येवंक आसले. हालेलुया गाव्या सोम्या कसिया, ताच्या पवित्र नावा होगळी खुशार्या. हालेलुया गाव्या सोम्या कसिया, ताच्या पवित्र नावा होगळी खुशार्या. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे भगवंत जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था महिमा तुका सोम्या. ते वेळी जेजू आपल्या सिसांक म्हणालो, समाधान तुमचे थंय हांव दवरन वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत काडची सोडा, तुमी भियेवचें नाका. हांव वेता आनी तुमचे ससी फाटीं येता म्हणून हांवें सांगलें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशी वेता म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतल्यात.
कित्याक बाप म्हजे प्राज व्हरतो हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमनशाक आतां तें घडोवन येवचें आदींच हांवें तुमकां सांगलां. आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनीकी चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवंचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां, ताणें फरमायिल्ल्या प्रमाणेंच करता म्हूण संवसाराक कळीत जायचें न्ही. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणीनो, भुरग्यांनो, इंडियेंतलें एक पिंतूर फिल्म वास्तव हें फिल्म पळयलें जाल्यार एका आवय बापायक 2 जण पूत आसात, व्हडलो आनी धाकटुलो. व्हडलो पूत शिकपाक दिलेशें फाटी कांय हेणें तेणें इश्टां सांगाता भोंवन दीस पाशार करतालो. धाकटो इल्लोसो शिकपी बरें करून शिकतालो. ह्या दिशेन बापायक धाकट्याचेर चड मोग आनी व्हड पुताक तो पुरपुरतालो. कित्याक हेणें तेणें आली पोली कामां करना बापायक कळंक कडचीं कामां तो करतालो. देखून बापूय ताका बुधबाळ सांगतालो, तुवें तुज्या हाता पांयार रावसय, तुवें देव बिरांती घालसय म्हणली बुधबाळ सांगतालो. आनी तो म्हणटालो तुवें बरो जायसय. हे संदर्भार पूत म्हणटालो ताचे लागीं, म्हाका व्हडलें काम करूंक शिकाप ना, खंय इल्ले बिजनेस घालया म्हळ्यार पयशे नांत, तूं इल्ले कुमो कर. अशें बापायचे इल्लेचे पयशे काडून तो बिजनेस घालता. पूण तो संवसारा फाटल्यान समाधान सोदूंक वेता तो. आनी अशें वायट चाल तो धरता. तो हेरांची कुनी करता, हेरांक जिवेशी मारता आनी एक व्हडलो डॉन कसो जाता, कुंडा रावडी कसो जाता. ताका पळोवन लोक भियेता. लाखांनी पयशे येतात, लाखांनी भांगार येता, लाखांनी ताका दुडू येता, स्थान येता, मान येता, बिरांत येता. आनी तो चिंता संवसारान म्हाका वर्तें समाधान दिलां, संवसारान म्हाका वर्तो स्थान दिलां, संवसारान म्हाका वर्तें भाग दिला म्हूण तो चिंता. आवय मुखार बापाय मुखार येवन आपलें व्हडपण तो उलयता, आपले पयशे तो दाखयता, हातांत आसली तो पिस्तूल दाखयता आनी अशें ताचें व्हडपण तो उलयता. कित्याक तो म्हणटा हांव संवसारा फाटल्यान गेलो, संवसारान म्हाका समाधान दिलें. पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, बापूय म्हणटा संवसारान दिल्लें समाधान तुका चड तेंपा उरना पुता. तें समाधान तुका नासमाधान जावन परिवर्तन जातलें. समाधान तितूलो वयर एकलो आसा, ताचें समाधान शाश्वीत बाळता म्हणलें सत बापूय ताका सांगता. थोड्याच तेंपान ताचेर एनकावंटर ऑर्डर येता. पुलीस ताची सोदना करून आसतात. हेणें तेणें तो धांवता जिवाची रक्षण करचे खातीर. जिवाची भीक मागून तो हेणें तेणें लिपोवन रावता. खंय ताका आसरो मेळना. पतीने सरशी वचोंक जायना, आपल्या भुरग्या सरशी वचोंक जायना, भुरग्याचें तोंड पळोवंक जायना, आपल्या घरा येवंक जायना, आवय बापाय सगळीं रावंक जायना, थंय वचोंक जायना, हांगा वचोंक जायना. सगळो देदोस्पोर जाता, ताका न्हीद पडना. ना समाधानी मनीस तो जाता, कंगल जाता, इरात ताका जाता, पिसांतूर जाता, देदोस्पोर जाता. आनी तो म्हणटा, आनी तो घरा येता, आवयच्या पांयां पडटा आनी म्हणटा संवसारा फाटल्यान समाधान सोदून गेलो, सुरयलें समाधान संवसारान दिल्लें संतोशाचें म्हूण म्हाका भोगलें, शाश्वत म्हूण भोगलें, पूण तें समाधान शाश्वत न्ही. म्हाका न्हीद पडना, म्हाका जिवंक जाय, म्हाका बेंदिसता. आनी तो आवय मुखार पिसांतूर जावन देदोस्पोर जावन लोळोन आसतना आवय कंगाल जाता आनी ताच्या हातांतली पिस्तूल आवय काण घेता आनी आवयस पुताक जिवेशी मारता. वय म्हज्या मोगाच्या भावार भयणीनो, संवसारा फाटल्यान समाधान सोदून गेल्ल्या मनशांची परिगत तसली जावंक पावता. आनी असलें समाधान तें शाश्वत न्ही म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. आयच्या सुवातेन तुजे जो म्हणटा हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना.
संवसाराचें समाधान तात्कालीक तें क्षणीक तें समाधान जावंक उरचें ना तें नासमाधान जावन परिवर्तन जातलें देखून तुमी म्हजो ताळो आयकूंक जाय हांव सर्गी सोडून वेतां आनी सर्गी सोडून वचून तुमकां एक मजतदार धाडटां तुमचें तें परतून फाटीं येता ह्या रुपार येवचो ना आत्मीक रुपान हांव फाटीं येतलो आत्मीक रुपान आनी संवसाराचेर अधिपती जावन हांव चलतलो अधिपती जावन हांव आसतलो संवसाराक सगळ्यांक हांव चलयतलो वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो असल एक जेजू बरोवशाचीं उतरां समाधानाचीं उतरां तृप्तेचीं उतरां नासमाधान आसलेल्या सिसांक तूं दिता आनी म्हणटा हांव सर्गी सोडून वेतां देखून तुमी रुदान करचें न्ही म्हजो तुमी मोग करतात जाल्यार तुमी रुदान करचें न्ही तुमी संतोश पावा तुमी उल्हास बरी जाया कित्याक हांव सर्गीच्या घरा फाटीं वेतां थंय तो आयिल्लो समाधानान हांव आयिल्लो तेंचें समाधान तुमकां दिवन हांव परत फाटीं वेतां आनी परत आत्म्याच्या रुपान हांव देंवन येतलो वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आज असलें समाधान सुमी दिता तें आमकां घेवंक पुरसोत ना असलें समाधान सुमी आमकां दिता ताच्या उतरां मारिफात तें घेवंक आमकां वेळ ना देखून आमी कितें करूंक जाय सोम्याचें समाधान सोदून आमी आसूंक जाय सोम्याच्या समाधानाक आमी अत्रे घेवन आसूंक जाय सोमयाचें समाधान आमी आमचें करून घेवंक जाय खंयसर सोम्याचें समाधान मेळटा देवाच्या उतरा वरवीं सोम्याचें समाधान आमकां मेळटा एवकरिस्ताच्या बलिदाना वरवीं देवाचें समाधान आमकां मेळटा समाधान सोम्याचें सक्रामेंताच्या कृपेच्या जरी वरवीं आमकां फावो जाता आनी हें समाधान घेवन आमी संतुश्ट जावंक जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सोम्याचें समाधान घेवचें मनीस आमी जावया सोम्याचें समाधान घेतलेले मनीस तें समाधान हेरांक वांटचें तसलें मनीस आमी जावया देखून हो मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी जायते फावटी म्हणटा सोम्याचें शांती तुमचें सवय आसूं सोम्याची शांती म्हणजे सोम्याचें समाधान तुमचें तें आसूं आज मनशांक जायत्या जाणांक समाधान ना जालां शांती ना जालां कांय इल्ले पयशे चड आसात जाल्यार आमचे लागीं समाधान ना कांय इल्ले पयशे उणे आसात जाल्यार आमचे लागीं समाधान ना आमकां आस्त ना जाल्यार समाधान ना आनी चड आस्त आसल्यार समाधान ना आमकां भलायकी आसल्यार समाधान ना भलायकी ना जाल्यार समाधान ना आमकां तृप्ती म्हणलेंच ना भलायकी बरी आसा जाल्यार आमकां जायतें हेर काम करूंक आसा म्हणलें टेन्शन भलायकी ना जाल्यार आमकां भलायकी ना उरलेल्यांक भलायकी आसा भलायकी आसलें जाल्यार कितेंय करतो म्हणलें आमकां तें टेन्शन पयशे ना जाल्यार पयशे ना म्हूण पयशे आसा जाल्यार ते कितें करचें म्हूण आस्त ना जाल्यार आस्त ना आस्त आसली जाल्यार कांय करतो कोण ना म्हूण आस्त आसा जाल्यार तरबास्त आसा काम करचें कोणें कोणा तांगता म्हणलें अशें जालें मनशा जिवितांत एका ना एका रितीचें ना समाधान आसा मनीस कितलोय संतुश्ट जावं दी पूण ताचें ती तृप्ती ना ती दादोसकाय ना थंयसर ना समाधान आसा देखून सोमी म्हणटा तुमी समाधान सोदून संवसारा फाटल्यान वेतात देखून तुमी तृप्ती भोगनात तुमी समाधान सोदून संवसारा फाटल्यान वेतात देखून तुमी संतोश भरीत नात देखून तूं म्हणटा आसल्ल्यान तूं संतुश्ट पावा मांद्री आसले तितले पांय सोडा खंडीत तुमी समाधानी जावंक शकतल्यात समाधानी आमी जावच्याक शांतीचे मनीस आमी जावच्याक जेजू आमकां एक सूत्र दिता तो म्हणटा तुमच्या आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे चला आनी तुमी खंडीत समाधानान जिवंक शकतल्यात तुमच्या आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे तुमी चलतात जाल्यार सर्गीचें समाधान सोम्यान दिल्लें समाधान आमचें तें राज करतलें ना जाल्यार आमी नासमाधानी मनीस जातले मासा रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे आमी जियेलां जाल्यार आमी खंडीत समाधानान जिवंक शकना कशें वास्तव फिल्माच्या हिरोची गत थंयसर जाली संवसाराच्या फाटल्यान मासा रक्ताच्या वंदवण्या लागून तो संवसारा फाटल्यान समाधान सोदून गेलो ताका समाधान फावो जावंक ना ताचें जिवीत नासाच्या वाटे पावलें आज आमी कुडी रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे वडण्या प्रमाणे जियेता जाल्यार आमी समाधानान जिवंक शकना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता पळय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो एक सगळेकार आसुल्लो सगळेकार तो सदां देवा लागीं मागतालो कांय एक रोजागो ताचे थंय आसुल्लो
ते एक एक जाग्यांत कांय कृषी करतलो, कांय बेळें करतलो, कांय जानवरां पोसतलो, संतुश्ट आपल्या पुतीने सांगता भुरग्यां सांगता आसुल्लो. तो देवा लागीं सदां हांव मागतलो, देवा म्हाका एक जागो दिलाय, 10-15 एकर जागो दिलो जाल्यार हांव आनकी कितलो भागी जातो कोणना. एक जागो दिल्ल्यांत म्हाका तितलें बरें म्हूण भोगना, तितलें समाधान भोगना. माथ्या व्हडल्या पांयांक ना, पांयांक व्हडल्या माथ्याक ना, तशी परिगत म्हजी. व्हडलो जागो म्हाका दिलो जाल्यार हांव कितलो संतुश्ट समाधानी मनीस जातो कोणना म्हणून तो देवा लागीं मागतालो. आनी अशें एक दीस देवान ताचें मागणें आयकलें. देव ताका प्रतिश्ठ दिश्टी पडलो आनी म्हणलो, बाबा तुजें मागणें हांव दिसपट तें तूं भेटयता तें आयकता, तुका कितें जाय विचार. तो म्हणलो, तो तरणाटो, तो सगळेकार, तो कृषीक म्हणलो, सर्वेस्परा म्हाका मस्त जागो जायचे, आस्त जायचे आनी त्या आस्तींत हांवें काम करीचें. तो म्हणलो, देव म्हणलो, जाय तुका कितली आस्त जाय तितली आस्त हांव तुका दितां. एक काम कर, सकाळीं उठोन 6 वरार तूं 6 वरां उपरांत तुवें दिसा उसवडाक तुवें मेठां काडीचें. कितली तूं मेठां काडटाय तितली आस्त तुजी जातली. आनी ह्या मनशा बारीक खुशी जाली. सकाळीं जिडीमिडी जातना उठलो, घट्ट दरबस्त पोटाक ताणें केलें आनी उजवाडले कुडले ताणें मेठां काडूंक सुरू केलीं. ताणें चिंतलें, हांव सोलून वचोन जाल्यार म्हाका उणी बय मेळटली, देखून हांव धांवता म्हणलो, धांवूंक सुरू केलें. लो धांवूंक सुरू केलें, फास्ट धांवूंक सुरू केलें, बारीक स्पीड धांवूंक सुरू केलें. धांवलो पाटी पळय नासतना धांवलो, मेटां काडलीं ताणें, जायतीं मेटां काडलीं आनी दनपारांची 3 वरां पर्यंत तो धांवलो. आनी थकोन गेलो, ताची धाप सुरू जाली, ताका धाप आयली आनी ताका पुरो जालें आनी एक कडेन बसून पळयतना 3 वरां. सकाळीं हांव दनपारां 3 वरां पर्यंत धांवला. देवान म्हणलें ताका, कितेंय जावं दी, कितलीं मेटां काड, काळोख पडच्या फुडें तुवें तुज्या घरा आसूंक जाय, काळोख पडच्या फुडें तुवें तुज्या घरा आसूंक जाय. आनी हे संदर्भार ताका उडास येता त्या उतरांचो. देखून आपूण आतां सकाळीं हांव दनपारां 3 वरां पर्यंत धांवलां. आतां 3 ते 6 वरां म्हजो 3 घंट्याची वाट मात बाकी आसा. धांवल्ली वाट हांवें परतून फाटीं धांवूंक जाय. म्हाका पुरा सण जाल्या, हांव थकलां, पूण हांवें फाटीं पावोंक जाय म्हणल्यार त्या दिश्टेन आपले फाटीं धांवूंक सुरू करता. धांवन तो येता. 6 घंट्यांचे पयन तो 3 घंट्यांनी खबर करीचे जाल्यार ताची धांव कितले स्पीड आसा जाय. पयलें थकला, पयलें पुरो जाला जाल्यार तो धांवता आनी काळोख जावच्या फुडें तो आपल्या घरा येवंक प्रयत्न करता. आनी काळोख जाताना आपल्या जलाच्या जाग्या लागीं थंयसर तो पावता. घरा भितर प्रवेश जायना. जला कडेन पावतनाच ओमतें पडोन रगत ओंकोन काळीज रावन तो मरता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, मनशान समाधान सोदून प्रकृती फाटल्यान संवसारा फाटल्यान धांवल्यार समाधान सोदून तांकां मेळचो अंत असो म्हण आमी जाणा जावंक जाय. सुमया फाटल्यान आमी वेताव तेन्ना जिवीत आमी जोडटले हांव. संवसारा फाटल्यान वेताव तेन्ना ना समाधान आमी जोडटले हांव. मासा रक्ता फाटल्यान वेताव तेन्ना आमचो नास आमी जोडून घेतले हांव. नासाच्या वाटेर आमी पडटले हांव. जीव ओगडावंक घेतले हांव. आमकां कसलेंच उरचें ना. देखून म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो, हांगासर जेजू समाधान दिता, हांगासर संवसार समाधान दिता. पूण खंयचें समाधान व्हरतें? जेजूचें समाधान व्हरतें, संवसाराचें न्ही. संवसाराचें समाधान मासा रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे आशोवचें समाधान तें आमकां नाका. सस्तीक जिवीत दिता तें समाधान सुमी आमकां दिता. ताच्या उतरा वरवीं, ताच्या संस्कारा वरवीं, ताच्या कृपेच्या झरी वरवीं हें समाधान आमचें करून घेवंक देवा सादारण कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. बापा सर्गीच्या घे मुंडो घेवा रक्तामासान क्रिस्ताच्या दे आमकां बदलून हुंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचें दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका.
म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदार देवापा मानतात असलें जावं म्हूण मागात ते बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नाक्या पयसे बजादा भाव सर्वस्फोर म्हणून घे सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा बगे वंदरून दोजू ता देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सोडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें तेची सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूं आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बाळ दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओकाय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो तुजे पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावं ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गेची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ते धर्म तुज्या बुन्यादीर तिरांनी गठ बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान उडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेच्या दळबरा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता दळबारा सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय मगळ भावांनो भयणींनो भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता उंडा आनी वायन आसलें जेजूचे मास आनी गजान बदलच्या संदर्भार आमी आमकां सोम्या समर्पण दिवया सोम्याचें समाधान आमचें करून घेवया बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्ये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सकुशेन कस्टमरान सोसूंक विचारती ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सास्तीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्यात तुमचे पसत निसमेस मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवट तसो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पुनर्वुरवी तुवें आमकां सोडलाय सुमिया संवसाराच्या सोडवणदार आमची सोडवण कर बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतल्या आमी मेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केप्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा सेवा पीटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां आनी तुजी स्थगत येदंतरिल्ल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मर्या देवाच्या माया संगती ती सपती बागे वचूचे बागे वंदन दोता बागे वजूता देवानी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुडुंदराची अजनमतीन दवरना ताणें शिकलेले मागणे भक्तीन सांगता मागे आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझे रासम काही तुझी गुशी सरकार जाता तशी संवसारान सांग आमचो दीस पडतो ग्रास आजम कांदी आनी आमी आमचे एसलेले आमक्षेताव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार दे करून जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमचे सुडोंद राज तूं क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय त्याच वळखी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुश प्रमाणे तिका शांती दिन एक वटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सगळी आमी दिंबी घालया पळय ही सवन आसा जिवंत देवाची शेळी आमकां समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली ना समाधान आसलेले आमकां सर्गीचें समाधान घेवन आयलेली आनी सुमी दिता तें समाधान संवसार दिवसाकान मेळसत आयचे दिसा आमकां कळीत करता ती ही शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका होवना पूण तुजे कासून म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळूं आमेन. मगळ भावनो भयणीनो क्रिस्त प्रसाद सुवेळो जेजूचे मास निर्गत येवंड्या आनी वायन रुपार सेवंक आमकां साथ दिना आत्मीक रूपान सुमयाक आमकां सोकन घेवचे प्रयत्न करया सुमयेचें समाधान आमचें जावं दी म्हूण मागया पत्रेक सुखुमगार आतां आमी सेवया. जेजू तुये काळजा तुये बिडार करून तुये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तूं बेगीं ये लागीं ये तूं बेगीं ये. प्रार्थुया भूमगाळ बापा आमच्या देवा बागेवूं जुता देवाच्या जैतेवत मरणापासून या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतलेल्या तुज्या पुताच्या महिमेवून कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताच्या भशे मरा पर्यंत तुज्या मोगाच्या सेवेंत आमकां तीर करून दवर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मगे वंजुताच्या भक्ती कानो क्रिस्ता आपोने लबलेल्यानो पक्षी केरे पूण शेताच्या भक्ती कानो देवा उजरी सांजूक वता तुमच्यो विनवण्यो येया तुमी वाट सुटलेल्यानो जिन येजुजा सलवल्यानो येया तुमी निराश भोगतेल्यानो मोगा दैवीक माझत भावा भयणीनो मगे वंजुताच्या भक्ती कानू क्रिस्ता आपोणे लावलेल्यानो
पक्षी केरे पुणशेताच्या यात्रिकानो देवा हुजी सांजूद वता तुमच्यो विनवण्यो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाऊ बहिणीनो सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमच्या मागण्या ऐकता बघे उजूता देव सरकारा सांजुदूच्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमच्या पसोत विनंती करता सांजुता देव आणि संत भक्त प्रदेश समोर आमची सर्गींची माई आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एक मध्यस्थ मारिफात आम्ही सांगता मागया सुमिया जेजू ख्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थानी देवाच्या करण्या सोड पाव तुका आमची मागणी हे भेटयता तुका आणि धर्म जुता देवाक असलेल्या प्रत्येक इष्टागती स्वामी उडास करता भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आम्ही आमचे मागणे मिळयता हे जेजू मनुष्याच्या कुटुंबातही तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आम्ही लागशिल्यान मिळयता त्या बलिदानावर मी देवा पानिरंत क्लब लाभता आणि सुमेस मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तू आता करोस आमच्या मध्ये असाय म्हूण आम्ही सत्मानता तुझ्या पवित्र आत्म्यावर मी आमच्या ते देवास्वानी पेल्या सुकरो मोग वाडाई आता आम्ही बघे उजूता देवाच्या विनवणे तुझे मारी बादुबारचे गोरसो आणि अत्रेक तुझ्या दैवी कुशप्रमाणे तू जारी करतो लय म्हण आम्ही बरवसता हे जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमची पाती आम्ही तुझे ते दवरता तुका साव महिमा मान आणि अकळाप सदा सर्वता आमेन सांजुता देवा लागी मागणी या संसारी जेजूचो सैर आणि दर्दो जावन असलेल्या बगे उजूता देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवे मेळ जेजू सुडवंदर सोमवाळ मोग तू जणा जल्लोय ताच्या सुडवणीची स्वार्था तुवें पयस असलेलो का गसयली क्रिस्ताच्या आणि मनुष्य कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आणि अशी ह्या संसारी जेजू लागी तुका आसलेलो इस्तागतीचो बांध तुवें स्थिर केलोय बारीच खर्च अडचणीची सपट निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्या सो तू केले सरती जाऊन असाय तुझ्या मजतीचेर बरवसून ही म्हजी घर जाणून तुझ्या पुणशेता पातयेने नायला एगडी बरदोळे तांपया आमच्या गरजां खातीर आमच्या तेसांवा खातीर मागया विविध गरजांगात नसता कश्टां वळख जाल्ल्या पासून मागया आख्या भारता पासून आख्या संवसारा पासून प्रतिरितीन कोरोना पिडे वरवीं कश्ट दिल्ल्या भारता पासून आमी मागया आमच्या कर्नाटक राज्या पासून आमी मागया आमच्या कुटुंबा पासून कुटुंबाच्या संद्या पासून विविध पिढींनी कश्ट दिल्ल्या भावा भयणी पासून उत्तर प्रदेशाच्या भावा भयणी पासून भुरग्यां पासून युवजनां पासून आमी मागया प्रतिनिधी कोरोना पिढी वरवीं कश्ट दिल्ल्या सर्व भावा भयणी पासून आमी मागया सगळ्यांत सरकारा पासून आनी ही सर्व कोरोना पिढी तांव सुटका सुडवण मेळच्या पासून वावुरतल्या सर्व धाकट्या नर्सां पासून अधिकाऱ्यां पासून सरकारा पासून आमी विशेष करून मागया आमी मागया प्रतिरितीन विविध संकश्टां वळख जाल्ल्या पासून भुरग्याचे देणे नासतना कश्ट दिल्ल्या पासून काजराचे सैरीक नासतना कश्ट दिल्ल्या पासून विविध पिढी शिडे वळख जाल्ल्या पासून नासमाधान भोगतल्या पासून आनी विशेष करून विविध संदिग्ध मानसीक तशेंच कुडीच्या दैवी पिढीन कश्ट दिल्ल्या पासून आमी मागया संगता मागया म्हज्या मतेर काळो काडना म्हजो भावार्थ निवडून पेसडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या पस्तले पदवेन पयस उंडाय हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुगोलो मारता अशा सणलेल्या बरोस तुजे करित्याने तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कंटे गुंडे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयता तुजे मोवाळ माय पसिना देखील तूं म्हाका मोगान आदासून सुदासन वर वडापतीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमचे सुमये जेजूचे महिमे होतो नांव तुजे मजती गदी गदी परगटलेलें साव आमेन मोगाळ भावा भयणीनो पिडेस्त आमच्या भावा भयणी पासून देवा लागीं विस्वासान आमी मागया सर कश्ट दिल्ल्या पासून मागया विविध संदिग्ध परिस्थितींत वळख जाल्ल्या पासून आमी मागया हर एकल्याच्या बऱ्या भलायके पासून मतीच्या समाधाना पासून कुडीच्या बऱ्या भलायके पासून आनी विविध संकश्टांतले आमकां निवारच्या पासून आमी मागया सर्वेस्परा आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आमचे प्रार्थना येसून सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्ले आमच्या भाव भयणीचे कश्ट करी आमचे प्रार्थना येसून सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकट्या नर्सांक आनी सेवकांक पाव आमचे प्रार्थना येसून सर्वेस्वर सकड पिडेस्तां तळणी आनी पातकांतली निवार आमचे प्रार्थना येसून सर्वेस्परा तुझ्या मनेऱ्यांनी हद्दवरच्या पिडेस्तां जिविताची बरी भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आमचे प्रार्थना येसून सर्गीच्या बापायचे दिस आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीची सर ते समाजारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान हो करी आमचे प्रार्थना येसून सर्गींच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेली ते सव आमी तुका समर्पण दिता तुजी कुशी वयतर ती सर्व ते समाजात तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आमचे प्रार्थना येसून मगळ बापा गांवांत तशें पर गांवांत फावो तें काम नासतना कश्ट उंच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकुळट करी तांकां बरें काम फावो करन
तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागतां. आमचे प्रार्थने सुमया. दयाळा बापा फवतीजीने संगातीन वा संगाती मेळन आसतना कस्तोवच्या सर्व आमच्या भाव भयणींचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तांकां बरी जिनी संगाती वा संगातीन मेळोन बरे कुटुंब जिवीचे देणे फोव कर म्हण आमी मागतां. आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सर काजरी जोड्यांची बेर मात फाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे बळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव कर तांचो कुटुंब संतोष सडय म्हण आमी मागतां. आमचे प्रार्थने. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्ल्या भारताचेर आनी आमच्या राज्याचेर तुजे भरपूर आशिर्वाद घाल. ह्या पिड्यांतले संकश्टांतले आमकां विगेस निवार म्हण आमी मागतां. आमचे प्रार्थने सुमया. मुरी एपिडेस त्याचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक. नमा राणीये काकुळतीचे माय नामान आमच्या शिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता. आमी बद्दे सेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सुन आमी तुका रुदान करता. तर तुमचे शक्य येते तुजे काकुळ दोळे आमचेर परती आनी बद्दल शोपरां तुजे कुसले तुई पोळ जेजू आमकां दाखय. हे देळे मगडी दुलबी आमकार मरी पिडेस्त आमच्या भाव पिढी पासून विशेष करून मागया. त्रिंदादीची मसत आमी मागया. त्रिंदादीक दिन वाचून सांगाता म्हणया. महिमा तुका सरपद वेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सोडून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे स्कत मनशा सेम घेवचे तितलो ल्हान जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वेली. महिमा तुका देवा पवित्र आत्मे आमच्या बुसवणदारा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टोवच्या तुज्या साकरणेचे दया दिश्ट घाल. तुवें रसल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवच्यो बरीत कर. अशें पातकन नितळ जावन पिडेशिणेंतले गुण जावन वेगिस्तांनी भलायकी जोडून फोव कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सुमयाचे नावी आमचो आदार सर्गनी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. भोव दयाळ सुमया बाबा तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेन नातली दयाळ आमी मागतां. पिडेशिणेन कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सूख समजुनी मन अभयत पयस करून एकामेका काळजातून बोगसून जिवन तांकां दुआदार दी. आपल्या कश्टावरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सुमिस्तांस तांच्या संगाता राव. तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेंतल्यान तुका अर्गां दिवन दीत. जोजी येता आनी राजवडसला येताय ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सोवे आसो. सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मायपासान आनी काकुळतीन वागोव. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिव. आमेन. देवाचो एकलोच पू जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमच्या संगात आसा. तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाठोरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या दिसा उजवाडान भरले. तो तुमचे ते आसचे सर वायट बसमन उडो आनी तुमची चिनी आपल्या प्रकाशान परजडीत करूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा देवार असणारा सर्वेस्परा 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 सदा वंदन तुका सर्वेस्परा 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 सदा वंदन तुका. Krista sumia Jesu Krista sumia Jesu Krista sumia Jesu सर्वोंदरा 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 सदा वंदन तुका सर्वोंदरा 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 सदा वंदन तुका.
Povit Paraklita, Povit Paraklita, Povit Paraklita, Buzvondara, 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 Sada Vandan Tuga, Buzvondara, 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 Sada Vandan Tuga. Alleluia. हातू बारी आमचो समय आमच्या मध्ये आसा त्रेक देव तो देव बाप तो देव पूत तो देव पवित्र आत्मा तो बुजवंदार तो सोडवंदार तो आमचो रसनार तो ये रसनारा ये सोडवंदारा ये बुजवंदारा तुका जाव महिमा तुका जाव मारादा तुका जाव वगळाप Alleluia. हालेलुया 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 Alleluia. हालेलुया जेजू गुलाब जेजू तुझे जेजू आराधन Alleluia. सगळ्या खालसा तुका वंदिता सगळ्या वंदिता तुका आराधन करता तू वर्तो देव तुझा नसाय रस्तारामसो तुझा नसाय बुसवंदारामसो तुझा नसाय सोडवंदारामसो तुझा नसाय मोगा सगुरु तुझे देव तुका सो महिमा तुका जाव आराधन गुलाब हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया अर्गान तुका सुमियान जेजू Ergan tuka sumia Jesu. होगलाप तुका सुमियान जेजू Oglap tuka sumia. स्तुति तुका सुमियान जेजू Tuka sumia Jesu. आराधन तुका सुमियान जेजू Aradhan tuka sumia. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया मगळ बाबडीने इकडी बोर आमी आमच्या सुमिया पळय आपल्या हे उंड्या रुपार कुरुसू आमचो सुमी हांगासर हजर आसा तो म्हणटा हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना हें समाधान तुमचे कन घेया तुमी समाधानी जाया आनी हेरांक तें समाधान तुमी दिया पळय म्हजे मगजच्या भाव भयणीनो हें समाधान सुमयाचें हें समाधान सर्गीचें हें समाधान देवा बापाचें हें समाधान देवा पुताचें हें समाधान पवित्रत्म्याचें हें समाधान आमी आमचे कन घेवंक आसा तो बरोबर वतार बापाचें समाधान जेजूच्या देवान आयलें निमणे ब्रेस्तारा सुमयेचें समाधान हालेलुयाच्या राती सुमयेचें समाधान पुनर्जीवनपणाच्या गणितांचें दर्शन सुमयेचें समाधान अपोस्तलांचेर देवलें पेंतेकोस्ता दिसा पवित्रत्म्याचें समाधान अपोस्तलांचेर देवलें हे संदर्भात सुमयेची स्तुती करया आमी ताका उगळशी आमी ताच्या नांवाची स्तुती करया आमी ताच्या महिमेची स्तुती करया आमी परतो देव तो हे देवाची स्तुती करया जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू क्रिस्त जय जय पवित्र आत्म्याक आमी मागया जय 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 धनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिएक देवा
दिसू देला आयसो दिसू देला आमकां दिसू देला आयसो दिसू देला आमकां सर्व मेळून गावया गीत सर्वेस्परा जय जय सर्व मिळून गावया गीत सर्वेस्परा जय 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 धन्या देवा जय 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 ख्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 ख्रिस्ताराया जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिये देवा जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिये देवा हालेलुया 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 हर गांचे जोगडा आपचे जोगचे जे जोरा दान सगळ्या काळ संगमन देता हे सगळ्या भक्ती करता भक्ती का संगता हे सगळ्या पंचे संगता हे सगळ्या देवदूता संगता हे सगळ्या तुझ्या आकाश मंडळे संगता आमच्या बडव्याच्या गायना संगता आमची स्तुती मिळता सुमिया तुका साव मारता तुका साव उघडा हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगल भाऊ बडी नो इकडी बोर आम्ही आमच्या तरद्याचे दवरया सुम्या पळया आमचे डोळे दांबया आम्ही गेल्या पदकाची दूख दरया जुमेचे समाधान सोदून आम्ही येवच्या बदलाक संवसाराचे समाधान सोदून गेल्ले आसा आमचे जिवीत नासाच्या वाटेक आम्ही पयलेल्या पावयलेले आसा मासा रक्ताच्या वटण्याक बली जाल्ले आसा आत्म्याचो थाळो आम्ही आयकूंक सुकून पडलेले आसा सुम्या म्हाका बक्षी म्हूण आमी मागया देवा तावन हांव पयस केल्लो आतां देवा सरसी फाटी येवचो वेळ लागीं पावला कोरोना कांताच्या काळार आमी संवसाराच्या फाटल्यान दावुरल्या आतां कोरोना कांताच्या काळार आमी सुम्या सरसी फाटी येता सुमे लक्षें बोगसणें मागया फातकाच्या वाटांनी चड गुवल्ल्या खातीर सुमे लक्षें बोगसणें मागून आमी परतून सुम्यास मेळींत मेळोवंक प्रयत्न करया देवातावन हांव चड पयसलो आतां हांव फाटी येता फातकाच्या वाटांनी चड गुवलो पातकाच्या वाटांनी सडगुलो सुम्या हांव फाटी येता सोम्या हांव फाटी येता घरा येता घरा येता घरा येता घरा येता परतून सांडून येसोना परतून सांडून बेसोना उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात भुकते आसा तुझे मोगाचे सुम्या हांव फाटी येता सोम्या हांव फाटी येता घरा येता घरा येता घरा येता घरा येता परतून सांडून येसोना परतून सांडून बेसोना उक्ते आसा तुझ्या मोगाचे हात भुकते आसा तुझे सुम्या मोगाचे हांव फाटी येता सोम्या हांव फाटी येता पातक आदान पेल्या दुखयलें सुम्या आतां हांव फाटी येता पेल्याक दुखोवन तुका कुरसायलें सुम्या हांव घरा फाटी येता पातकाधान पेल्याक दुखयले आतां हांव फाटी येता आतां हांव फाटी येता ताका दुखोवन तुका कुरसायलें ताका दुखोवन तुका कुरसायले सुम्या घरा फाटी येता सोम्या घरा फाटी येता घरा येता घरा येता घरा येता घरा येता परतून सांडून वेसोना सुम्या परतून सांडून बेसोना उक्ते आसा तुझ्या मोगाचे हात भुकते आसा
तुझे मोगाचे सुमी हांव पाटी येता सोमिया हांव पाटी येता हालेलुया सुमिया केल्ल्या पातकाची दूख धरता तुझ्या पातक म्हज्या कुटुंबाच्या सणाचेर पडना जावं छाक तुझी काकूळ दाखय सुमिया म्हज्या कुटुंबाच्या सणाचेर सगळ्या म्हज्या परजेचेर सगळ्या आमच्या भारत देशाचेर सगळ्या आमच्या राज्याचेर पवित्र सभेची तुझी काकूळची दिसत का आमकां बक्षी सोमिया आमच्या पातक पळय नाका तुझ्या वळखा कुळटीन आमची दया दाखय आमकां आशीर्वाद दी सोमिया हालेलुया 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 मुगळ भाव भयणीनो आमचें समर्पण करया ह्या वखदां आमचें समर्पण करया सुमी आमच्या मदें हांगासर आसा सगळे आमचे कुडीचें समर्पण करया माथ्याच्या केंसा दोन पांयाचे नक्षे पर्यंत सगळी आमची कूड सुमयेच्या पांयां तळा समर्पया कोरोनाकन तसो काळ आमच्या भावारी आसा हे संदर्भार आमी त्या पिढे वळख जायना अशें आमी आमकां सुमयेच्या पांयां तळा समर्पण दिवया सुमयेचें पवित्र रगत आमचेर सणोवन आमकां दोनी तोड करूं दी सुमयेच्या रक्ताचे थेंबे आमच्या रक्ताच्या खणा खणा भितर प्रवेश करून दीत कोरोना तसली मारेकार पिडा सगळी धुवन नपे सावं दी म्हूण मागया कसलीच कोरोनाचे व्हायरस जेजूच्या रक्ताच्या त्या भळान सगळे नाश जावं दी आमच्या कुडीचेर सैतवरीन जावच्या ती सकत लाभ अशें मागया आमच्या कुटुंबा सद्या पासून मागया आमच्या भुरग्या बाळां पासून मागया तांकांय सर वायट विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले राखून वरच्या पासून मागया उतर प्रयत्न आसात आमची भाव भयणी पिडेस्तांत आसात आमचे भाव भयणी परगांवांत आसात आमची भाव भयणी तांच्या पासून आमी मागया सरकारा पासून मागया अधिकाऱ्या पासून मागया दाक्तेरां नर्सां सेवकां पासून मागया आनी प्रत्येक आमच्या पवित्र सभे पासून मागया विशेष करून मागया आमी ना समाधान भोगतल्या पासून समाधान सोदून येणे तेणे धांवतल्या पासून सुमयाक सांडून संवसारा फाटल्यान समाधान सोदून वेतल्या पासून आमी मागया सुमी तांकां सुटका सुडवण दिवन दी ताचें समाधान आमचे घर घेवंक सुमी आमकां वाट दाखोवन दिवं दी म्हूण आमी मागया कळजंतावन सुमया कळजंतावन तुका अर्गां दिता आनी काळीच म्हजें आस तुका भेटयता म्हजें जिवीत तुका आस भेटयता काळजांतावन तुका अर्गां दिता काळीज म्हजें तुका आस भेटयता काळजांतावन तुका अर्गां दिता काळीज म्हजें तुका आस भेटयता आस भेटयता आस भेटयता आस भेटयता बापा आस भेटयता आस भेटयता आस भेटयता आस भेटयता बापा आस भेटयता काळजांता तुका अर्गां दिता जिवीत म्हजें तुका आस भेटयता काळजांतावन तुका अर्गां दिता जिवीत म्हजें तुका आस भेटयता आस भेटयता आज भेटयता सोम्या सगळे आमच्या भाव भयणीचे जिवीत तुझ्या पांयां तळा आमी समर्पण दिता सगळ्याक राख आनी सांबाळ सोम्या सगळ्या राख आनी सांबाळ आमचे काळीज भेटयता आमचे मन भेटयता आमची कूड भेटयता आमचे जिवीत भेटयता आमचे कुटुंब भेटयता आमचं राष्ट्र भेटयता आमचे राज्य भेटयता आमचे पवित्र सभे भेटयता सगळे तुझ्या पांयां तळा समर्पिता आस भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता काळजांतावन तुका अर्गां दिता सर्वस म्हजें तुका आस भेटयता काळजांतावन तुका अर्गां दिता सर्वस म्हजें तुका आस भेटयता आज भेटयता सर्वस्व म्हजें जिवीत
मुझे समाधान, मुझे दुःख, मुझे संतोष, मुझे भलायकी, मुझे नाभलायकी, मुझी पीडा शिडा सगळी तुका समर्पित सोम्या जेजो या सगळ्या भक्तीका तुझ्या आशीर्वादाने बोल सगळे आमचे समर्पण करता सोम्या आमच्या राष्ट्राचे, आमच्या देशाचे, आमच्या राज्याचे, आमच्या घरचे, कुटुंबाचे, सणाचे, भावबहिणीचे, समाजाचे, आमच्या दुश्मनाचे, सगळ्या कुटुंबादाराचे, पीडिताचे, प्रायवताचे, कष्ट देण्याचे, नासमाधान भक्ताला सगळे समर्पण करता सोम्या तुझी गुणकजी देव सगळ्यात आमच्या शिरा वळे तुझे पवित्र रक्त सोडून आमका नितळ कर सोम्या तुझे पवित्र रक्तातून आमका नितळ कर मरेकर संकष्टातले आमका निवार सोम्या तुझे रक्त सोते आमच्या शिरानी रक्ताच्या खणाखणाने वळाई सोम्या आपण गुणकर जेजो टच 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 हीर असणार सगळ्या संसाराक आपण सगळ्या भारताक आपण सगळ्या आमच्या राष्ट्राक आपण आमच्या राज्याक आपण सोम्या करू पीडितांना कष्ट दिल्या हर एकल्या भावा बहिणीक आपण गुणकर सोम्या टच टच तुझे पवित्र रक्त तेमे सगळ्या निशाणाई या पवित्र रक्तावरवी सगळी कोरोना वायरस पीडा तू नितळ जाऊ दे म्हणून मागता सोम्या हालेलुया 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 अपीडेशने ओळख झाल्या कष्ट नसता ओळख झाल्यापासून आम्ही मागता सोम्या गुणकरची सगळ्यात लाभ आशीर्वाद लाभ सोम्या आपण गुणकर जेजो टच अस हील अस लॉर्ड हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया जेजू सोम्या आमच्या सोडवणदारा सोडया आमका कस्तांतली निवारा आमका नी जेजू सोम्या आमच्या वैजा गुण कर आमका या सण पिडे शिडेंतली जेजू सोम्या सोडवणदारा निवारा आमका संकष्टांतली या भोव कष्टांच्या स्थितींतली गुण कर जेजू सुडका तुदी सोडवण लाभ समाधान तुदी गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू पीडेस्ता गुण कर शांतीच्या कुवरा शांतीच्या सगोरा आमका समाधान दी समाधान दी संतोष दी दुःख आमचे निवा जेजू दुःख आमचे निवा हालेलुया आमेन हालेलुया आमच्या आमच्या तकलेचे दवरया पवित्रत्वाची मसत मागया जेजू म्हणटा हांव सर्गी सोडून वेता हांव सोडून गेल्लेंस मजतदार दितलो तो तुमकां सगळें शिकयतलो तो तुमकां धैर्य दितलो तो तुमकां सकत दितलो तुमकां बळ दितलो कितें उलयसय म्हूण तुमकां तो शिकयतलो खंयच्या संदर्भार खंयच्या परिगतेन कशें जियेसय म्हूण तो तुमकां शिकयतलो तो तुमकां धैर्य दितलो तुमकां बळ दितलो तुमकां देण्यानी भरतलो तुमचे जिवीत फळांनी नटयतलो तो तुमकां समाधान दितलो तो तुमकां बळ दितलो तुमकां पिड्यांतल्यान वरांतले राखून व्हरतलो मजतदार हांव तुमकां दितलो मजतदार तो तुमच्या मुखल्यार रावन तुमकां वाट दाखयतलो तो तुमच्या फाटल्यार रावन तुमचें संरक्षण करतलो तो तुमच्या बगल्यार रावन तुमकां सांगात दितलो तो
तुमच्या वैरावर निरंतर आशीर्वाद दिवन तुमकां सांबाळटलो तो मजतदार हांव तुमकां दितलो म्हण जेजू आज आमकां बसयता संतोषाचें उतरां तो सांगतना त्या पवित्र आत्म्या आमचो करून घेवया त्या पवित्र आत्म्याक आमचो करून घेवया तो पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करूं दी आमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावंक तो आमकां आशीर्वाद करूं दी म्हण मागया हे पवित्र आत्म्या देवन ये आत्म्या पवित्र आत्म्या देवन ये म्हण आमी मागया आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये कृपेन तुझ्या भरोंक तुये मोगान तुझ्या भरोंक तुये जानवायेन तुझ्या भरोंक तुये देण्या दातारा रावोंक तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या देवन ये दैविक आत्म्या देवन तुये आत्म्या काळीज मुझे तयार आसा मोने मुझे तयार आसा काळजेचे दार उक्ते आसा येण्याक तुझे राखोन आसा पवित्र आत्म्या देवन ये भोगणा नवी करूंक तुये पवित्र आत्म्या चिंता नवी करूंक तुये काळोख मुसो धांवडोंक तुये जिवीत मुजवाडान भरूंक ये सोबतो समाधान दिवंक तुये पवित्र आत्म्या हालेलुया देवन ये पवित्र जिवीत समाधानाचे करूंक ये जिवीत संतोषाचे करूंक ये हालेलुया जिवीत स्वस्कायचे जिवीत समाधानाचे जिवीत संतोषाचे करूंक तुये हालेलुया 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 सगळी हालेलुया हालेलुया आमचे सगळं आमचे तुमचे आराधन जेजू हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमिया जेजू ओगळप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 जोरान सुमिया तळ पेडून दिनवासूया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ओगळ बाबणी सुमियाचो आशीर्वाद घेवंक गव्या गीत हे देवडा सक्रामेंतान येद्यावोडा सक्रामेंताम साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सोलबोन वेचस्कत विश्व भावार्थाचे बोळ दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासाने स्तुती जा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावडता प्रार्थुया हे देवा या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो बळसदान समजे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर अशें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तूं आमचो वरतो समय म्हणलें सत मानून घेवन तूं दिताय तें समाधान स्विकार करूंक आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे सोलोवंक आनी तुजें समाधान आमचें करून घेवंक आमकां आदार दी संवसारा फाटल्यान धांवन आसतना संवसारान दिवचें समाधान तें तात्कालीक म्हणलें सत मानून घेवन
शाश्वत बाळटाचे जाल्यार तुझ्या समाधानाच्या फाटल्यान रावूंक आमकां आदार दी जोजी येता रास वर्सला येताय ससनाच्या ससनाक आमेन. मगळ भावानो भयणीनो पोव भक्तीन शिस्तीन बावरतान विसाच्या बलिदानांत नव्यानांत सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा शबासकी पटयतां देवाच्या आशिर्वादा मागतां. देव बरें करूं भाव मॅक्सी भावा पुरब्यान संगीत करून आदार दिल्ल्या तुका देव बरें करूं. सगळे मिसाची मंडळ करून आमकां आदार दिता भाव जॉयसन तुकाय देव बरें करूं. हे मिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून तुमी माध्यमांनी पळयसय सांजुदा मोकान देवाच्या आशिर्वादां जोडी जाय म्हणून परत्या उमेदीन वावर सेवा दिता. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल मानेस्त विनोद गंगोळडी अविनाश गंगोळडी आनी समेस्त कुटुंबादाराचो मनपूर्वक उपकार बावडता देवाच्या आशिर्वादा मागता. मोगाच्या भावानो भयणीनो कोरोना पिडा सगळ्या संवसारार प्रतिरितीन भारतांत भिरंकूळतीन विस्तारते आसा. ह्या संदर्भार एकामेका खातीर मागया आमच्या कुडीची आमी जतन करया, आमच्या भलायकेची जतन करया, आमची भलायकी सांबाळया, हेरांची भलायकी सांबाळूंक आमी उत्तेजन दिवया, एकामेका आदार दिवया, एकामेकाच्या कश्टां दुखान वांटेली जावया, एकामेका खातीर विशेष करून मागया. आमी तुमचे निरंतर मागता, तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्त देव बरें करूं. जेजून आमकां सुडका दिल्या, जेजून आमकां सुडका दिल्या, जेजून आमकां सुडका दिल्या, जेजून आमकां सुडका दिल्या. हाल्लेलुया गावून संतोषा ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. हाल्लेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. हाल्लेलुया आमेन हाल्लेलुया, हाल्लेलुया आमेन हाल्लेलुया, हाल्लेलुया आमेन हाल्लेलुया, हाल्लेलुया आमेन हाल्लेलुया. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगीन पुरुषाचे गुरुवेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.